Bismillahirrahmanirrahim. Setiap selesai makan, seorang mukmin diberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa-dosanya dengan cara mengucapkan kalimat puji-pujian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Alhamdulillahillazi at'amani hazat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala ta'aman tsumma qala." Siapa saja setelah selesai makan, ia mengucapkan, Alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Rasulullah SAW menjanjikan, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.